musidɓe julɓe tedduɓe maake inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi wana mayde to wi'antengol ɗo konngol. O kala jarrabuye kala musiba mo yiwɗa tawi oɗo no feƴƴiti hakkille maɗen a wi'ay ngol ɗo konngol. E musidɓe julɓe tedduɓe jentoɗen o vidéo ɓe neniraɓe ɗo jenteroɗen ɓe hakkil e faamugol e yurmede e weltanagol Allah jarribiɗo ɓeɗo o danduma an, weltanagol Allah danduɗoma an o jarribi ɓeɗo. Acce jentoɗen vidéo ha o gayna on say arten yewten ko falɗe yewtide ko biisnillahi taala. Assalamu alaikum biro. Alaikum salam wa rahmatullahi wa Iɗon e jam? Meɗen e jam. Alhamdulillah. Kono makete ɗon? Ko Safiyatu Sidibe. Nam ko honto wonɗen ɗo? Dalaba Boje Kulung Bende Bare Tubato. Nam haray woni ko huuɗon faabo e hono hito e amen ko hoggomon ɗo haray andine en ko honɗon sabu mum. Ko ande mi heɓi. Nam. Honɗo woni sabu nden ande ko baykoye am nawnare hewtitiɓe. Nam. E ala yiite. Nam. Ko sabu ɗum waɗi simi waɗi hawa e moɗon yo wonu faabotoɗo la. Nam haray koye baykoye mum ko ɓe jelo woni ala yiide. Ɓen jowoɓe ɓen hande kadi nawnare nde hewtitiɓen ɗon nangiɓe. Hino noon no nangiri ɓe mais komin woni ɗon gon hoggo ɗon nawnare nden ko jemma woni ardude. Si ardi jemma nangi paykunko o waɗa hawa mi o wulla o fofo e an ha min fo min wulla mi jiɓo ko honno mi watta e nder ko nangata ɓe o nder duuɓi jeɗɗi ko ɗon nangata ɓe. Koɓe heɓi ɗon duuɓi jeɗɗi. Koɓe heɓi ɗon duuɓi jeɗɗi ko ɗon nangata ɓe. Ɓe nayo ɓe jowo kala. Ɓe jowo kala ko ɗon woni jeɗɗi nangi ɓe. Ko ɗon nangata ɓe. Nam. Hande kadi noon ɓe wona ko fiwde wotere arta mi yattoyɓe memude miɗo tori on noon ballal. Simi faami haray ko ɓen woni ɓaawo mon ɗo. Ko ɓen woni ɓaawo an ɗo. Nam. Ɓe gueɗal mumen nayoɓe ɓaawo ɗo goto ala yiide. Ko to maɓɓe noon on mo adi nangude on ɗon ala ɗo on ɗon no sere kore. Nam. Ko kunji on ko sakkiti heɓude ɗo ko on ɗon woni nanganali tan sakkitiyaɗo on kadi. On ɗon woni ko nangani o jooɗiɗo ko ñaman ɗo. On ɗon kadi koko hoggo ton jibinɗon mo ka. Oyi on ɗon kañum koko mi ari ko hoggo ɗo ko ɗo mi heɓi on ɗo. Kon ɗum itti on ko hoggoto? Ko sabanɗe makko nden nawnare ko nangi ɓe. Ko ɗum ittilan toon tawi mi mbike ko honno mi waɗata. Min ne ha mi anda ko honno woniri. Joni noon mi torike on faabo fi Allah ene laaɗo yo on walla min tum mi wawata wurnude ɓeeɗo. Komi woni ɗo joni komi jukkuɗo e hoore ɗum kadi miɗo wondi e nden ande ɗo baaba maɓɓe maayi accidiɗan e ɓe fayɓe. Miɗo wondi e maɓɓe ɗo gurdan ɗan fof ko Allah hulan ɗon jogi no min gerdata komin woni ɗon cuuɗi ɗin fof yani. Sin faami ko wonɗen ɗo on luɓa ɗo. Min luɓa komin woni ɗo. Ko hoggo ngo ko wonɗon ɓayon iwi to sabu nawnade on luɓa ɗon woni ɗon ɗo. Min luɓi ɗo fi no min wonira ɗo. O jiyo wonɗo takko mon ɗo ko oɗo ko ɗon ko hoggo ton heɓa ka ko. On ɗo e na toon heɓa ko oɗo mi sakkiti heɓude ɗo. On ɗon ko ɗo heɓa. Ko kun pay kun an toso kun wonkon sengon nano anga ko on ɗon sakkiti nangude ko hoggoto. Ko ɓami iwi toon mi arti noon ɗo hande kadi ɓatay mi wembike mi arti ga si on ɗon mi cippinoy on ɗon simi heɓi oɗo. Solon hunduko e oɗo taw ko ɗum mi waɗari hawa e moɗon yo wonu faabotoɓe la wallitoɗon la yande fi Allah ene laaɗo. Joni noon no wirɗon ni hari noon on ɗaɓɓi lekki seeɗa fi ɗum ɗo hari on humpitike ko honɗon sabu on ka on humpitaki? Min humpitaki taw min girdi e mum. Min girdi e mum ha juuɗe laaɓi. Hari ɓe wawi naɓude ɓe ko labtani anda ko honɗum? Min naɓi ɓe labutani jiɗi yeru ko tata on tigi no jogui feere mum kon. Ɓen ko labtani toon ko honɗum woni wiwde on? Koye ɓe jonnu lekki ɓe na min ƴettu ɗum ɗon si min ari tawa juuɗe laaɓi yara ala no min yiltitora. Haray goto e maɓɓe ala felfude fewni? Goto e maɓɓe ala yiide. Goto e maɓɓe. Joni minen kadi no makirɗon ni komin wawi ko argol yeeɓita ɗum ɗo holla julɓe Allah ɓen siko wawɓe ñawdude siko heɓuɓe feere wallitagol ɗon
fi wonande nden ɓay on maki on luɓa ɗo min luɓa ɗo hoggo ngo ngo wonɗon to ɗin ɗon cuuɗi ɓay on iwi toon ɗiyani mi yahay mi holla on hoggo ngo gasi joni haray en fof eɗen watti e mum meɗen watti e mum eɗen tori julɓe Allah ɓen haray yoɓe wonan en saabu daren taw ko adi confusion heɓay lekki fiiɓe awa komi mari komi noddita on onon mojoɓere nde ko yon faabolan fiiɓe ɗe gite ɓe boboɓe an si tawi woni hara gite ɗen hara heɓa aya hanno tawi gasali yon wonu faabotoɓe lan mi heɓa ko wallitolan fi gurdam ɓe to tori on ballo fi Allah ene laaɗo ɗum ɗon no aninimmi si ko Allah jogiti kanko wawi wadde fof kan kadi wawi ko noon woni miɗo muñani Allah wulan ɗon ɓen maɓɓe walike maayi accidilan o famille ɗo miɗo wondi e ɗum ɗo ɗo mi jiidirawo gasi jara mi wawata hunde gasi eyi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah subhanaka rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma qadarnaka haqqa qudratik musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam no wireten noon toujours e ko yurmi saɗa e o aduna ko si Allah hollima tum e sayiyali kono wallahi ko yurmi saɗa haray ɗo en fuɗɗade yewtugol ɗo kala ko yewtete musidɓe julɓe en wawi jentagol o vidéo ɓe ɗo en andi ande ko ɓe mari kon en andi ko Allah neldi ɓe kon ko ɓeyne dongal Allah teddana ɓiɗɗo adama wallahi dongal ngal Allah rondi neɗɗo ngal teddanamo kanko haray ɗo yen feƴƴude ɗon jangen o du'a mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗo ɓe maki kala e moɗon yewuɗo jarrabuye no heɓi goɗɗo e moɗon albala mo goɗɗo jarribora yo jangu oɗo du'a si o jangi oɗo du'a Allah danday mo on jarrabuye ko ɗum en fof meɗen hawtite wi en alhamdulillahi alladi afana mimma btalaha bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila ko du'ani laɗon sallllahu alayhi wa sallam janni en aro yafirugol mo ñande goo weɓitane mo jama o kono hande en fala tun en fof meɗen taw yen jango o du'a haray neniraɓe tedduɓe e musidɓe julɓe tedduɓe ala komi feƴƴana on ɓuuri ko nanɗen ɗo ko no yirɗen noon ɓeɗo neniraɓe ɓe wi en ko e nder dalaba ka wiyete booje ɗum ɓe huuɗi allahu on no jarribori ɓe ɓeɗo ɓiɓɓe jowo tawa ɓeɗo fuu kadi ko heɓanoɓe tawi no mari gite no yi'a allahu on ɓay ko kanko woni waɗowo ko faala ko o waɗi wo ko ɗum ɓuri moƴƴude e neɗɗo on ɓeɗo fuu ɓe jarribora nawnare gite maɓɓe ɗen jaɓa ɓe wiɓe fuu kadi kaka duuɓi jeɗɗi gite ɗen jaɓete joni noon ko honɗum enen woni dawra mon en e ɗum ɗo landita ɗen hoore meɗen enen ɓeɓe allah hokkiɗe gite enen ɓe marɓe ɓiɓɓe tawa ɓe fuu no selli konno wiyanten allahu subhanahu wa taala si tawi woni en utilisali ɓe ɓiɓɓe men en rewnali ɓe kaɓe hani rewde ɗon ndaare ɓeɗo ɓiɓɓe jowo deedi joyi musidɓe julɓe goɗɗo jibina tawa hay goto wawata yiyande hoore muɗum ɓe fof maɓɓe ko ɗoweteɓe naɓe ka hurgo ɗoweteɓe yahe kala ka yahete o yino woni ɗowindirde ɗo noon subhanallahi alazim aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓeɗo hiɓe tori en faabo no nanirɗon noon ka vidéo ndarugol si allahu on waɗay en saabu no ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ñawdora aray hiɗon andi laptaniji no woodi kippuɗi fi gite tun wono séralion ɗo e mari laptaniji kelluɗi haray hiɗen faala en fuu no wowirɗen noon ɓayti ko moƴƴere allah kadi ni en wi'ino tuma kala yiwɗen ɗi albala uji weltanoɗen allah ko tawi kon himo dandi en e ɗum kono anden kadi ko allah jarribori ɓeɗo ɗum ɗo enen kadi o faala jarribagolle ndara est ce que en walliteto siga ɓeɗo kayen accay ɗon ko ɗum waɗi si woni ha vidéo on o wi iw tonka maɓɓe ɓe woni koɓe woni ɗi duuɓi fuu allah ƴettoyiɓe addi ha hollima musidɗo julɗo ko honɗum ko testugol ma ndara est ce que woday ko waɗɗa ka accitirani tum vidéo on feƴƴa haray noon en faala jonidirgol juuɗe en fuu ndaren si allah okkoray en ko ɓe ñawdira en yi ko ɓiɓɓe jowo on nani ñamete ko karan woni heɓorade en fof ɗen andi faggugol ɓeɗo jowo ɓay ɓeɗo fof wata gollande hoore muɗum goɗɗum hande ka lagine fewniɗo ɗum nasama kala idan haray mustoriki o musidɓe julɓe tedduɓe no wowirɗen no mo kala meɗen yo ndaru kala ko heɓata wawen jondidirde juuɗe wallitoɗen ɓeɗo ndaren si allah waɗa en saabu ɓe allah hojjirani hettugol guite muɗum ɗe woɗe hetto si tawi kadi ko asku ɗum wallenɓe ɓe heɓa koɓe ñama kono haray saago meɗen ɓe fof maɓɓe en naɓireɓe goto ka laptan
ɓe essaye gite maɓɓe ɗen ɓe ndaara ko ɓe waawi ñawndugol kon ɓe ñawnda bi idnillahi taala. Yo Allah tawhara Allah no arsiki ɓe ndikkugol, Allah tawhara Allah no arsiki ɓe joññetugol ɓe gite maɓɓe ɗen. Yo Allah newnan e yiitugol ɓe kadi no yiiruɗen ɓe ɗo ni, hara hiɓe yahande hoore maɓɓe hiɓe suti en hiɗen sutiɓe ya rabbal alamina. Ɓay ko kanko waawi jogi. Hara neniraɓe tedduɓe e musidɓe julɓe tedduɓe, numéro men jelon kono andirɗon noon 347 523 3007. mi toriki on lillahi on Allahjo jarriboriɗo ɓeeɗo jaɓiɗe gite maɓɓe, enen o acci gite men ɗen, o arsiki en ɓiɓɓe, o accani en gite maɓɓe ɓen. Yo Allah ɓeydan en cellale ɓiɓɓe meɗen ɓe. mi toriki on musidɓe julɓe tedduɓe, walitoɗen ɓeeɗo yummiraɓe, ittanen ɓe ngoɗo suno. Yo Allah waɗu en sabu, tawa ko enen Allah watta sabu ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɗo dikka ya rabbal alamin. haray ko ɗum ɗo wonno ko addilan ɗo. mi toriki on haray hiɗon heɗa numéro men Orange Money o lagine ko 620 40 03 13. mi fuɗɗito 620 40 03 13. haray kadi hiɗen mari link on fi kañot ton fi taɓɓen ko wawi gollirde ko online banque on. haray hino kañot ton hoore vidéo ndo faalaɓe aɗugol kadi kawre kañoto ɗo wonno wawi wadde. kono mi toriki on musidɓe julɓe tedduɓe, faaboɗen ɓeɗo yummiraɓe, ɓay ko Allahu on woni ko holli en o vidéo no wawno wonde kadi ha mayen haren yaali o, haren yaaliɓe en gandali fi maɓɓe, kono ɓay Allah addiɓe ha yeeso meɗen. haray musidɓe julɓe no wowirɗen no yo woodi ko waɗɗen, toroɗen Allah, jarnen Allah ko accani en konɗi e gite meɗen, hiɗen darude ko harmi e ko dagi, kono o jarriborali en ko jarribori ɓeɗo. haray ko ɗum ɗo mi farano andintinde musidɓe julɓe tedduɓe, ono wonirɓe ɓen Europe hiɗon wawi naɓude ka Orange Money lagine ma contact on représentant men on Belgique ma ɗum France. sa noon ɗo wawi naɓirde ka Orange Money lagine so tawi ko ɗum ɓuuri newade, haray ɓay ko lagine toon haton jinɗe mbuɗɗin ɗon kadi areno moƴƴi bisnillahi taala. haray on fof hiɗon jarna, hiɗon weltana, kadi hiɗon du'ana batte daragol tambito ɗiɗo piiji. mi torki Allah tabaraka taala yo Allah duumin en e moƴƴere makko nden. mi wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.